Tempolo so kerengele Narok Kiyaki ye na puito doko yati atuangishu Ton county ni po kinema Merwa singi yo rasa ole konjilo rasa na ore ole konjilo sida nanu na keriwane ngiyewa jegolgo waligino ejine buhori akorba yan mayolo aide yuwapi Ometabaiki serikali kitokolo show. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling. Sdai FM. Tabai Saa Napishana Kiyaki Vivian Kanoi mpalikino Nkorroki Oolomon likinjengiro shinjere temion sapuko leng elimu laramatak lomanye murua enongiro tolontolo kaunti Samburu ajo merar baribarani tinangamata ho serikali kaunti tenebo serikali kitokelo osho meishakino nenya siasa wargilat weno nkajiji kamuke oroloshone lolori kaleri kore kingembae netasekwe njungo tiatua kaunti Narok ishakino nini ningito mba erikore nduwato larikok liatwa nkishu amuke yolomba kumok na ibirtara matara olorere tonga ulele wongolikinot na graema ore ntoi wopo kinteneberi kore woltututi po kinongoro sipate tungane ni meisha kinonera wongolikinot na graema altunganak tarweshito lubot na basha tekulo monor kuleke kumok maria marina bona baliki po kinane ikunare Kiyaki Vivian Kanoi temion sapuko leng heli de Samburu ajumera barabara tena ngamata hone ta serikali ya kaunti wenen kilepet emeta si wejitine dungeki kura ne hotelere kokle kaunti Samburu ne Lusembata he Samburu West ore Patrick Lepakio no lasrani langlolo monte kaunti Samburu Ikishirita ltungana manyalu botono ngoiro tatu alodokeje kuwad mbata Samburu West ijumeta rinjel barbara katukolo mbaya natanyamal ninjono lusutanga dina gulura mat atuwa tenishon tomona nijo tanga kana paninjon tomona mpaka nopuwa ngamal barbara lemetana nimeta singoji no shukura ijo kore town alodokeje kana kala gwaniki ninche mbaya na jonanyi tunulu sutana matana ata serikali ya county woni kilepet ay tudonga en maragila ajige do yo gudo kasi sana ko pero ngona niga la barbara non ko iro ngora ngido ni jo itakini ila ye gidi ka ni gi ka ba to man kari bisa ine to gwarin ba bi bi je gudo na ba adake gwarin na ba do age to ti do age ka ba di na do age ne bo ka to man do ka se na ko ala nya ma gido kunya wali inda man ka no na to na bi jo ma ken do ka no to alage nyama lenga na keja ga barajo yolda kura kwata nana nugudu yopi nekia na ndu ya mugordo na ko barbara na sugu lugu na nugudu amana na ko daga nya sar budum gada na dongi tsanta jineja anda chate dio bo de go wagi geju sigulori ke shwa bala ri gori na luboto lo shoulder ro isha ga ke te bragnal barbara ni mata tanga mata na yolari mito ga tasaka ke no ko saka no lenga kaswali na wadi yolti ya Nigeria selection mumbungi ya Samburu West na Sula Suda no mo nan jefe to murlo monal barbara amugi nyita ni jose na oleng la kala ko ko tilla wali ko o ja da ba yo ke ya ndal barbara duwana mj na de somo o la bartaya duwana ga la ke o na ke ya na tilla do la ba jonam ki ni kita kana no wa gir ko ja ko yo la je ya kana no wa na ki ni iru da timu da na do le ana na ki ko da la an to ja ga na ba la na amodu anda de kita tia ba na do na ki tia ba ni aziraki sida FM to monisalo sala point 0 ta kaunti Samburu gaji Patrick Lepakio Asholeng Patrick Lepakio telo kile kwene Nkorroki Oolomon njere meisha kinone nya siasa orgelatwa nonka jiji kamuka worolo shone lolorika lere kore kinga embaye nerase kwenjungo tiatwa kaunti Narok lomolelo
gilunore ntumo natejo ketoosho orgavanai Ole Tunai tenebo iltung'anak lorkila robo embaye natejo siasa orgelati naa kebata tolosho nisul tena rishata natinyiku engelare. Ore Abraham Tobiko noolasirani lang lolomon. Kutiolo ngeke natulusoitie naa nibung orgavanai le kaunti enkare narok entumo tenebo orgilata loolaiser te kaunti enkare narok nipang'utua naa irpayiani loing'ua irgila loopaasha nisulaki naa loing'ua enkaji oolaiser agilunore naa ina tumo neut naa orgavanai le kaunti enkare narok Samuel Kundu Ole Tunai. Ejo naa egira aasishore enkaji oolaiser neasishore naa enegila te kaunti enkare narok aidapash naa irmaasai nisulaki toomurua naapasha te kaunti e Narok. Ore egira airorie lelo payiani enkitesheni e Sidai FM neimakita naa mbaa tenkoitoi naijo ena. Asiji Dennis Narok Lemako naa kalo agilunore mbaa tukul naitumia orgavanai le Narok County Ole Tunai enkaji naji enoolaiser. Ore ina baye ore oltung'ani otii siasa enegilat naa kaaliki Ole Tunai ajoki intumia ilaiser terishata naado. Ayeu sii narik ilayiok loolaiser ajoki peemitokini ake aanyorraa mitumiai toonkoitoi esiasa. Etataja yiok Ole Tunai erishata dorop. Ore 2017 nitaakuno enaa kibung'ita Ole Mbowe enkoriong ore oldakikai le musho nelairishaki oltung'ani le independent metanang'ari. Nayieu naitanap ilalashera lainei loolaiser ajoki mpiishukunyie intae amu ira ilewa oidimate nira ilewa oidimate aamat irmareita lenye. Mirara iltung'anak oopuoi aisho irpaek enaa nchilingini nkeek are ashu enchata oltung'ani laijo ilo ogira alo aing'ua erikore. Jackson Ole Lepore nabo taa papayiani atoning'o apa olong' entumo nashomoki enapa olong' nishomo Ole Tunai lapa tung'anak muj loolaiser ooshomo entumo. Aomon intae olosho le apa ooyie eng'orisho. Ilarin tomon kitang'oro Ole Tunai eorita nkajijik nemekiata nkiitin naigeroki naa kajo ore lapa olong' lesiana otujutoki edikaaf naa kajo ele kuna kishu naa irkulalang. Siraki Sidai FM kulo omon te Narok olontoluo te Marawa Dumboje enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuwa nejo irkulie omon nchere keishiakino neneneng'i toomberikore enduat oolarikok liatua nkishu amu keyiolo mbaa kumok naipirta ramatare olorere toonkaulele oongolikinot naagira aimaa. Ilomon lelo oiroro secretary Miss Oolomon Sidai FM olasirani lang lolomon lesomi nololentoika. Eishaa neinining' olosho le maa ilarikok lootii atua nkishu tenkarake ninye nalawa enkoitoi nabo nautakinyeki naa olosho enkoitoi naishaa neisulaki naa tena rishata nagira ailepu osempeku le siasa tiatua ele osho le Kenya. Ilomon naa kulo loiroro secretary group branch oloirien yioloti enaa Julius Ole Mukita egira naa airorie Miss Oolomon Sidai FM. Etopona naa dukuya Ole Mukita aikilikuan olosho peetumoki naa entoki nabo neisulaki naa tena rishata natii olosho erreten eoshoto enkukuo olari loonkalusuni are otikitam aare. Julius Ole Mukita eing'ua taa idia shoto kake ore entoki naomon intae mainining'o dukuya mainining'o ilarikok amu meetai olosho lemeeta ilarikok lenye. Eponunui taa ajo nanu keetai sii ninye ake iloshi oji wanabii wa uongo. Eponu akeyie iltung'anak oota irbulabul pookin kake mategel iltung'anak enaa sikira. Niyiolou enipik kura amu ore kura neme kura apa endala. Ore kura netaa maisha oltung'anak. Ore taata kura ore piiwoshie kura ewueji torrono naa torrono naake. Ore piigelu oltung'ani likiririkino oltung'ani lidol ajo keeta enikilo aitabaya naa itaas esidai. Naa kajo tinija ake eyieu Enkai. Yiok intae emaibung'ata sii tele osho amu mikira dii kumok. Ore ake peekitoni aiserisera naa ekiseri duake yiok amu neyieuni. Neeku meeta ake enanyor yiok naa peekimbung'a tenikiyieu nikiata siiyiok oltoilo obaya ai. Kibung'aki naa yiok dukuya wenkomono Enkai naa oshiake naawa yiok aitabaya nikitabaiki. Siraki nabo uni ompointi ong'wan Sidai FM temurua e Kawai te kopkop olosho le Transmara kaaji Lesomen ololentoika. Ashe oleng Lesomen teilo kilikuwa nejo irkulie omon nchere ore intoiwuo pookin teneberikore wolturrurri pookin oong'oroo sipat etung'ani nemeishiakino negirakino ngolikinot naagira aimaa iltung'anak tarrueshi toolubot naapaasha. Ore nkera naata tarruisho oompukunot naapaasha naa keidim ataas sininche iltung'anak letipat eimu enkisuma. Ore ena naa enkitukuja enkerai kiti naa enkayioni oonkilasini uni naing'ua olontoluo le Narok ejoito ore ninye naa obo loonena kera tarrueshi kake ketoluaki tarruisho etigila enkaina apa nerruoyo omeshomoi aadung' pii katukul neeku enkaina nabo eeta. Ibalunye osiligi sapuk tenkishui ajo ore peyie eeku idipa enkisuma naa kelo aaku olakili tenkishon entaisere. Ore nanu erasata boo olenchoe otii class 3 kainaku olakili. Kainajoki ilarikok entaramataki iltung'anak tarrueshi amu ore nanu kara apake mzima. Ore paasulari paagila enkaina nelotu maadung'uni enkaina. Neeku enkaina nabo tenakata taata. Kajoki iltung'anak amu kanyorr nanu enkisuma maibung'aki iltung'anak tarrueshi pookin duat naata. Ore entoiwuoi nagira aisudoo nkera tarrueshi toonkang'itie kitayioloito ajo keetai sukuulini naapaasha naiteng'en nkera tarrueshi. Neeku mintoki aisudoo nkera amu mee oltung'ani lemeeta Enkai esunyai enye. Neeku mee kajo iltung'anak tarrueshi entoki naji gwelili. Sidai FM ena.
Ejo irkulie omon inchere keikarsis enkop ormaasai neeta mbirrishi kumok naatumie endaa omali enye naaramatieki. Ore tenkitanyanyukoto naa enkipai onkiapat olale loong'uesi le Masai Mara laa ninye naa enkiteng nalepo toolarin oodupore olorere, kake ore torkilikuai lenye obo lolarikok lina kop enkipai naramatita olale loong'uesi Francis Ole Nkoitoi netejo keyieunoyu erikore esipata naidim aitabaiki iltung'anak mali enye naaramatieki. Ore John Olorkijape olasirani lang lolomon. Ore tenkaraki engelare natii dukuya olosho olulung'a le Kenya, neyieu neing'or nesujaa irmaasai erikore nadupa tolosho le maa. Lomon kulo opuo endoro aitadedeyie ormalimui Francis Ole Nkoitoi naa olakeshani lolorika le bunge toloontoluo le Narok irorie Sidai FM. Ore erikore kishaakino taadoi nedoli ajo aing'ae oidim, aing'ae oiririkino, aing'ae naa keeta enkiti nitaasa tekitisho, temurrano, payianisho, itonta tormarei lino naa naata ninche entemet naji ore amu idim ataasa ena nikiata osiligi ajo keesa ama amu etijing'a ewueji neje kaji apa ikuna ele osho. Neeku kiyieu tanakata ninchosho yiok entemeta aajo amaa itii ormarei lino kaitaasa, amaa itii emurua ino kaitaasa, amaa doi itii kaunti kaitaasa, amaa itii orkasi litii kaitaasa. Naa keyieuni naaji naa keji itaasa naaret ele osho mee nikiret iyie oltung'ani binafsi. Etolimuo sii Ole Nkoitoi inchere ajo keyieu naa ore eramatare olale loong'uesi le Masai Mara nedupore irmaasai maate amu kemakwa noomena sapuk oleng tenitemeni maasai esunyai enye. Kishaakino ake naa ore dupoto naimu Masai Mara naa keeku enaang'. Ore sii doi iltung'anak oiger kaunti aa sikarini aa irkaranini amu kishaakino ake naa lelo tung'anak ifundishai metasotu sininche metayiolo enikoni tenesotuni iropiyiani naa kulalang naa kishaakino peetum sininche enkurma naya iltirenito lenye. Eritikino tanakata naa ore ena kop natii Mali naa lopeny oorrip naa lopeny oirrip. Etemenayie sii Ole Nkoitoi apiak nagirai aorr olosho le Maya naa nkajijik irgilat enioshon elimu ajo keyau ina baye eroroi sapuk oleng neyieu ning'orisho olosho le maa peepaashare ina baye. Naa kishaakino ake neyiolou irmaasai pookin aajo ore orgilata nemeeta entoki naret eneerr ake eeta. Ore peidapashai nemeeta orgilata oidim aategelu oltung'ani lenye openy nemeimunyie oltung'ani lenye openy. Kishaakino ake naa ketoni anaa irmaasai anaa olosho ning'oruni olarikoni nemejooli ologilata amu inakata ake kiata enikitii. Ip nabo uni ompointi imiet asirai lomon Sidai FM tomanarot olale loong'uesi le Masai Mara. Kaji nanu Kanai John Olorkijape. Ashe oleng John teilo kilikuai nejo irkulie omon inchere etabayie dukuya olturrur le IEBC embungei ontomonok e kaunti e Murang'a Sabina Chege egira aikilikuanishore tenkaraki ilomon ootejo det etupurroi tiapa orkioma le Jubilee nkurai tengelare olari loo 2017 naa kitoki ake apurroo orkioma le Azimio tele ari loo 2022. Ore erikoo olopeny olorika leilo turrur le IEBC Wafula Chebukati netejo kelo dukuya ilo kesi amu ilomon lelo lenkirrikino tooltung'anak lele osho. The question as to whether the Commission has jurisdiction to hear a matter such as the one before it has been the subject of litigation in the High Court in Nairobi, Judicial Review Miscellaneous Application number 592 of 2017, Republic versus Independent Electoral Boundaries Commission, the matter of the Honorable Attorney General. The court upon examination found that the procedure followed by the committee and the decision rendered was within its powers and thus upheld the same. Against this background, the Electoral Code of Conduct Enforcement Committee has jurisdiction and is legally seized of the matter before it for hearing and determination. We make the following orders. One, that the preliminary objection raised by counsel for the respondent on 15th February 2022 is hereby dismissed. And two, this matter shall proceed to full hearing. Ore tenchoto lakilini le Sabina Chege erikoo seneta ile Siaya James Orengo tenebo orbungei Otiende Amollo netegilunore ina roruata ashu eutaroto e Chebukati ejo meeta enkiroshi shakenisho naatai tialo ina baye ilomon lelo otegilunore sininye seneta ile kaunti Narok oleanyiti le Dama Ulekina. Fortunately, they have decided that they have jurisdiction. In making that decision, they only dealt with one ground. We raised 5 or more grounds as to why this matter should not proceed before the committee and look at this material and make a decision on the way forward. But I want to say this without fear of contradiction. She has been going all over the republic, speaking the language of peace and unity, and to our consternation, she has been summoned before the commission to answer to utterances which, when you look at it properly, they don't amount to the accusations that the Electoral Commission is
presenting to us. But we all know that the IEBC was found to have conducted the election of 2017 in an unquestionable manner, where the Supreme Court in itself declared that election null and void. So really, what the IEBC should be doing now, instead of targeting the Honorable Sabina Chege, is opening the server which they refused to open. For us, Mount Kenya region, just know that your daughter is being targeted and there could be some forces behind it. Sidai FM na Naitabaki lomon tonkoroki Saa Napishana ndama atero ibinaba union point imet Sidai FM tolubona pashana rock ibinaba union point ongwan torkerengile Transmara andumoni salo point 0 kaunde Samburu rumengitashine Sidai FM tonkoreye online www.sidaifm.co.ke asholeng lungana pokina ngoreta kulomon tonkoreye Facebook live leka makala Shadra Kidenge Kai Rafa election watching live from Kisii County, Darius Daudi Munke watching live, Bernard Saningona Irenge watching live, asholeng tenkaraki ina tenebosi oldungane jo Shadra Kidenge watching live, tenebo Kish Mason Mount watching live from Maronyo, tenebo oldungane jikir Samuel watching live from Nairobi, asholeng tenkaraki na work kulika ketungana kumokoti nkore yo Facebook live fataja asholeng ayakendo rupolo monte nita shrese sitendama kaji Vivian Kanoi Tenkariano sabuk Tesebara Ho tempijan sabugoling Nkorroki Oolomon te Sidai FM. Kiyaki Oolomon elenchuguran